guys, abantu abeze Super Spice bawucabanga lonke umuntu Super Savings namakhadi ama-reward abantu bazokhona ukusave imali yabo ukuze ube nemali esalayo yabo for inyanga ungashayi kuphela inyanga wena usenamali. Athi bangathenga igrocery yakhe Spice hlale kunama-super savings hlale kunekhadi ama-reward yakhona ukusave abantu abeze Spar bezothenga. Bengichazisa indalo eSpar into engapheli. Buka nje ama-500 gram awu-2 ama-cornflakes ase-Spar uwathola ngo-R60 awu-2. Cabanga lama-cornflakes masuwabhanqa inyanga yonke ukuthi ingane zizodla kazezwa buka uzoshayana ngawo lapha endlini. Abantu abangasali it's super cheap bezothenga ama-500 grams awu-2 ama-cornflakes ase-Spar awu-R60. Njenge-Spar Super Maize Meal ehle ngo-R30 usuyithola ngo-R70.99. 10 kg onganele bani eSpar abantu abangasali bezothenga eSpar. No flour futhi nawo wehlile usu-104 wehle ngo-28 rand. Khona funa u-10 kg utholakala la eSuper Trade. Ungawuthola nawo indalo iphela ngayi-22 September. Abantu abese bengasali endaleni yaseSpar.